Kunandia munasqa kuyamasi, jovenesman, señoritasman, sipaskunasman parlay munani, maychus wawas uyarimuasaykichik. Devoción matutina noqanchispaj kasan kunandia, porque noqapis wawallaraq kani charis. Sapa uqninchik kay pachapiqa, familianchikwan kuska kawsakunchik. Qayna parlarqanchis qosaspaj, chantapis warmispaj, pero kunan wawaspaj. Apóstol Pablo niwanchik kay hinata, chayrayku invitayki kicharinayquita maychus kasan Efesios, soqtayuq uchik llasqan ninga hinata. Wawas, Señor pikaspa, tataykichejta mamaykichejta kasuychis, imaraykuchus chayqa cheqanmin noqanchispaj nispa. Ari, kasu ruwaspa mamanchikta tatanchikta noqanchik cheqanta ruwasanchik, imaynata cheqanta ruwasanchik Señor Jesucristupi. Matrimonioqa mana kalmanchu completo okusqa nisuman wawayuq ichari, chayta noqapis yachasaniña munasqa kuyamasi. Esperaspaqa wawata noqanchik kusikunchik, wawastaq kusita apamuanchik matrimonio ukuman. Chayrayku niwanchik kunandia Apóstol Pablo, wawas qankunaqa kasuta ruwaychik mamaykichejta tataykichejta, porque kasuyqa munasqa kuyamasi apamun munakuyta, allin frutusta, allin ruwayta, mana kasuspaqa noqanchik llakiyta tarisun. Kayqa cierto, rikunchikña kawsayninchikpi, mana kasuspaqa maska llakiytachus, maskataña urmanchikña ichari, chayrayku niwanchik, honraychik papasuykita, honraychik tataykichikta, chantapis honraychik señorniykichikta nispa. Kay devoción matutinanchikpi tarinchik kayta nispa. Maypichus noqanchik tarisun alli kawsayta, armoniata, chayqa solo Señor Jesucristo kawsaynillampi. Payqa churayta atin chay munayta, kasuyta, obedienciata familianchikman, chantapis runa masinchikman. Kay k'amiwan joven sipas uyarimuasayki tukuy wawas noqanchik machuyananku kama papasusninchikta mamanchikta kasuna tiyan. Chay kasuyqa kawsayninchikpi kallanqata, porque qanuq dia tata mama kayki, wawaykimanta imataqan suyayki, kasuyta ichari maychus obedienciata. Kikillantata Señor Jesucristo suyasan qanmanta noqamanta, kasuta ruwanata mandamientos ninta, kasu ruwanata payman rinata, oranata chantapis Señor man entreganata bautismurayku sonqonchikta. Ama kayta qunqaychu, usqay ruway kayta, imaynata Jesucristo ruwarqa tatanwan. Chay yachaywan kunandia, mark'ayta pachimuykichik, k'ayakama.